Pozdrav svima, dobrodošli u moj ovaj klip. Danas ću vam pokažiti kako skinuti i instalirati temu za Windows 7. Znači, otvorite web pretraživač. Link će biti u opisu videa, tu napišite Royal Theme for Windows 7. Naravno, ako hoćete vi skinete i neku drugu. Ja ću Royal Windows 7. Evo, tu vidite download, save, sad se tu skida. Ovo zatvorite, više vi ne treba. Vidimo da je još jedna sekunda. Nešto mi baga, ne znam šta je ovo. Te evo, skinuo se. Tu sad ovo. Gdje je? Evo, znači samo ovo. Uđite u Royal for HP, tu nešto piše. Tu kopirate ovo, otvorite kompjuter. Ovo kod C, Windows. I sad pritisnite slovo R. Tu nađite gdje je resources. Idete teme i tu samo prebacite. Paste. Idemo. Yes. Pošto ja već sam instalirao ovo. Zato ovo mi pokazuje. Gotovo je to sve, zatvorite sve, desni klik na desktopu, idite personalize, samo se učite i sad tu nađete Royal, evo je, Royal AR. I evo, kao što vidite, to je završeno. Evo, znači sve radi, sve je promijenjeno. Samo start dugme vi to treba da promijenite. Meni je ovako pošto koristim jednu temu. I to je to za ovaj klip. Ćao.